Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Baik ini sama ini government 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 saya terima. Yang orang ni tu beri jumpa, om tu ini jumpa jangan dibilang kita dapat. Sama sama. Boleh pak? Ini orang keseng, tidak bisa sales deh. Orang ni pak, orang cek di borok bukan. Public ini yuk komplain, dari pun komplain public. Oh, baik. Nggak apa saya siang, saya malam nggak apa ni kadang-kadang jangan orang keseng maka ini hak bantan ini jauh ni om tang sekali berapa ini dari makan nggak bah itu wan dekat Tidak away dari tapi kuat pencek walang bagi enforcement kata apa mau bang saya bibi don hok pencek betul saya mau ada Tolong kemudian. Begini sini beradab. Bila ya pan lah kedifren. Kita konsul. Jumlah abang agri. Pasti lah. Ya ada terus kan tadi sini beradab pan. Ya kadang agri. Enforcement polisi. Temen ni dang ya call. Bagi nak kalian juga nak ada bagi engage sekali ini. Agak jingbun kan ni jauh bebun keding satu. Bikin simlala sudah agri ini. Jadi pat datang keding sedang. Buat kerja sedang inang le nang ni squad. Jadi datang kerja sedang bagi cek mengilap entah. Ilap bagi jeng. Lele pila ban yu Andre ide bandon lang ka thordi kalian ke enforcement kidi bandon lang na kalian Ilap kata keman. em hapakin ka Niwan nama tak kami hak niwan nama tak pak. belum ni bisa apa baik bisa ke kamera kami gadi kamera dari kamera jaga enforcement ni whatever pak ma please pak ma si buram ma penyiru ikran bajai kam fi pumlong ka thordi ba cek mo na cek ma fi kan mi kan ni ka huri rai kan ngin kwai kata mo so please cooperate okay to kwa tak mo fix na fi kwa sa fix ka date lanu ban checking inwan lang na po kaliang enforcement ngir gindon lang badan na kaliang ban jokpi ba check ki ba fi atau tak ada masalah ada Public mau lain fiksi like this kilo sas bin city waras to hot people way. Dan ikem today for according to the people needs. Baik kan orang kau ini. Ada kiwi kisah halang kemudian isu wanlek banwan rengkat bagi authority, banwan lang bagi magistrate, banwan lang bagi council ni yang siam ada maki kemudian isu banwan lang bagi visi apa lagi iyo kata. Visi ruangnya lamang kita. Long corporate iyo teh di rakyat iyo teh mentah visi mentan teh. Tabatas wah beberapa mai mah masuk dah jadi makini beri har beri ni buram ni macam mana ke kada kiru ke di bulan kata ka commission lagi commission ban rumah betul tahu guna tak lupa iba akhir yang belum kata persoalan yang lapis dong nanti sini informasi dengan siapa ni kata man pi ini pada mlong maka dia kata iba pi ni kata ngai Kini issues ke bahaya lah betul di sar borok dah borok. bakinya lehi kumni kamlong pai pa mar balai mar nak pak seti seti beri tu kim cem kia tinggi dah segi pai batu tinggi macam saya ni bukan kata dah pencipti nam tak pai kau ba ambil kata dia Tembet dah kuih kesini kibat wan lang nak kalian enforcement di polisi council dan ini kata apa nak segi Saya malang kunik. Ini orang ini benar. Pada tak kerja sedang mah. Siwan ini ngingan berapa kau? Siwan tak katu kan itu di. Bantu ni ya kata concern bangi ngirap ibat ba. Ba kena kecing lek tok cuci kuat bikin stop senan kecing lek tok. Mengilap mentah gilek tok. Ne tok. Hau Januari ru idang perkat bangin wan lang bat mati ru. Kilala pesiwan tu kor. Tengok tadi tang kecing sedang. kadon ka an Idang anis tu. ka an kadon balai top di balai sekor pa ki dia betul ini ada pergi ngatur sistem kizi dan ni kita kali kira sistem dia ni ada Lalu kena Muslim kita sudah tu baik kena tolong ni kami tak kecing. kalau kumikan Uma biang titip am. pengen orang lagi lada piwan visi ya lada kipen i kot selagi license jong KPP itu saya badang long valid Itu cari itu. nak ada genuine lada pi ong pi bakam desuk itu kata nak genuine Itu. pipinde yu ba Sinok ai di mono pipinde mo piba Pendai ba tolong kita habis ni mah. Kalau renew maki dan kam bandon ki authority Okey, tu hok tamu. kata dia tahu tidak apa itu subha ba please ya kadi ya pemerintah subha corporate bani ni corporate bani penyewan lang dan no si ba checking no issue but then the authority ki de benar pipindan hak mana ini
Taman mata kini bukan badan gemar betul tak. Nek kuno gini Pak. Gini Pak ngilatih berek mentan nek kuno. Concern department dah. Ya betul Pak langsung. Kijar kita nak kabur dan bangkang. Bersih dah. Kita kemio ke Kapan lang kayo? Ini from time to time dah ngilada. Jadi ya bagus ni question bewa di tempat ba. Kani kamdi sin banikong bawal checking ba. Barobor. Tak ada berapa. Kalau di bendal lang ka concern department kanang bagi iyo. Kita dengan dengan Nomor kita nak cek kini kita khar dah kimdan makna license ke nombor ram dari pi dan kita mentam kilat ni mulai kita follow up iki film follow up. Ya dah kabu Bromo ndai ni ngisi bo mang di mau ndai ben yo he ni para mangi. Syaban kendi. Mangi para kasin lagi he ni ada nama pirip kasin Gimana lagi. nak cakap sudah? Sebenarnya gimana begitu kita. Martau ni tembik sakta apa di pada. Hai. Mata like gram la dunar pi. Mar kini kumong makin hit ba kini por mar bari yo ke apor bari yo ni por ni he yo ta. Dala atul sala tul apor rayo ta ni yo sini. Kan bedai ya ka grievance concern jeng tinggi sesuatu. Hai. Temah wan lang bagi concern. Walang bagi yung problem. Walang bagi concern. Yang mata sisi brom. Orang ki kan pintu naik tau. Martau ni tau sudah. Cuma dia ki kumprang bam tau sini tu jam ta. Ni kumki dai sini tau mau sini ka blor sini. Kan bedai. Tak apa orang ki bagi nom tau so. Dengan Wan ni rangkat bagi beliau tak naik tau. dan apa ada concern. Ini saja kan misalnya. Walang bagi yung. Dia mata please request ba. Orang ki tang mata naik tau sah. Sini ba ano ki benar ba kajing kata hai ba. Okay. Watang mau kilo bagi teor Nakadaw kin nga ong dapikwa ban iyo walang bagi concern department ba. Walang bagi concern department kanang ba hatupor bagi checking filap kumni tay kilap ban sem kanang no asin. Kada piwan hi kumni pinele hi kumni ta kamno mi ha ban chumi hurura kai and then ultimately tamban sek pala da kibitian kani kamdi kasi ke bandingtong ke bala aja kami kani checking gusto man kapor. Ana badan lang bagi concern department kampoi kan Tak sudah ni. Yang mata tak suang ki nam naik tau. Am ta ka wei ba mo da baburam na. kibitian ngila sek Hidup kiri kwak si jongi. maninang Ko bakat mo sa diri jongi ro kasanya. ngila Ini kedudukan pemdan kot sai ke pamenta minum lak kan ko. Ikini pemdan kot sai. ada kidon ke Tetap adu dah kila penbiang ngit ko pa ni lambat hiru. ada kumni kin le bam kin bam e pai ba da ba tu mau kilo bagi teor umbiak Hani ka step pemerintah nakaliang kaseng jongi ka New Trap Acik National Movement HN Iske sales nglawan hangni apo yo do tak step khadir trik mulai bakat ar ada artan agabang nglawan ban cek ya katu kan itli hidukan hangni yo hamtam hangte apo yo ban pej ya kani kajing thau kajing wo ringkat bat ki license ki jingki badai labor license ringkat ru bat ya ki trading license abang ilapo yang tei menne ilap ba kadon sisa kajing le thok kajing le syukur jok ini kedukan hamtam kibar jela bat kani kajingwan ke kolong ba kadon sisa komplain kebabun ba ini di thau kiat kipan di berhoj ilap ba kaduna adu nak ba ki umau baka Meteorologi Department kebu. Nilap bagi duna hadu arpo live ho sa program bukan. Jika peni sisa baka jingli adhop yang peni bukan. Bat bahasa gawi ru kolong ba hamtam kini kibar jela. Jika kontrol ese laban ong ya kayo bahat. Bat ke jingli adhop jumki kolong sawai ke benta gawi ba abagi di mar mata. Akan kono kamar bagi di. Apa robor pijulap nak senam Kani kejuk kajinglap kejini pementas niru ba apa kamar ke bagi judi berbor buat sistem di sispa tika mentah kapoi ke tang bade ke Christmas bade ke sama kapoi ke san arspa tika sispa san tika dia ke peli baka jingnyat jengki ya kador ya ke bagi maki bagi judi tolong di ansya dena kalian keseng jungi ni penpau sya yang ni ya kejing maham ya kini kinong dia bakani ke datang kejing sedang bat nang ni sekemat keseng jongi ringkat bat kinangalam di sentral di hinawan nakapor sikapor banwan bantalasi hang ni hayo do hamtam bakade kata kajaka hayi peteng bahe tam jong ka jela ka jongi temut jong kari kasi ke tia jongi pengin nom ailat tum keseng nom ailat hinawan nakapor sikapor hawat meneng kejing semu jongi kalong bengin nang checking hampun teli kedukan enrei ke bangi sosis kalong bak kaladon nakaliang kajing kutut
polis department kilawan ban pentut no ini lan ban khang no bat kadang ka jingpin ki ba ngilale illegal ka bangawan check hi ne de ka buram ngila ai ki tho sia ka district council bakin don lang bat ni ke negeri plus nang taru ngila da ai ru sing tho sing bakin wan lang di polis bakin wan lang ban senran ni bangin check yakini license bakin ki mau tho ke jengki dari nak kalian jengki nak kalian ke district council ni ham sim yo kan kubor kani kan ko phone call kan ko siti bakin reply yangi let's say ngin sampai bat ki hakiwai pat ko bat nak baburam nak kalian ka himam lin idang sudap ya kerana ni ski rakyat benar idang sudap ya phone berki baka don ke jingduna beriu bakin ai enforcement duty kulit duty banwan check number dumi duna ki beriu nomor ba di penpa ba kini ski pemerintah ka pun ba kan diga jing syatu satim ki beriu tang menen si sniru ki pun ki batu tu remote lagi pocket ki beriu ki batu ki kilap ki nang tu ki ar pisa ar sangut tentak tang tak kadau nak kalian ke himam dia mungkin simla su ban ai ki beriu ki banwan kat bagi de kemuang mene bakade ke jing stang pemerintah bat danang ni syafat ni snapper scam susu jingwan jengi ba ni trailang bat kini department rengkap ru bat ka metro department jongka sarkar mekia Polis department ki mailat ande har jing sha ka government ka diban sekte kada kalong kumne kambut driu jongi kin sha si ben kin sha le ben ha kini ki mendari ki buan di jing di bat ki buan hayi ki buan pateng ha ka ka jeli ri bat ka jela jong dena ka kada ngin mailat da ngim yo boro dala polis dem tama ngin ban se ngin le ngin lam di kispa ni hajar mut di kispa jong ka brio ni trap spray jong ka ri jong ka seng jongi SNF dena ka kadao mata ka si ngin senge no swa han ngin sedang pat mar ha ka jo ka por ba kala khamya kayo kadi ka por Christmas ngin kwa ay bat pedwit han ni ki ba wan si wan tada han ayo dena ka kadao ni cooperate ba kulit ro ha ka jo ka por ba dang ni skmat pat ngimat se lada nginam yo ka bor authority bangin le la kale ni namar bali ba nagari ke district council kum balong menta da kalong ko bli imat ka yadon bentalang bat kini ki dekhar ki dia di dukan hang ni ba ka trading license do kambiang di ong badang rili on re kam padam de kalong kum no kalong bi anya maki play ke dukan lempat ni ko islado ki bat haga jok por ham tam yo umau kilo bangila bo la theu kirayo ihi ngatran kalen do ki press ila bo hang to da yanu jor bat ka to ka machine ka bagi bo ka biha jadi nak kita kedau, ini kepacur ya ki nong thet ki nong diru, bakin ya siau tho, bakin ketu ya ki, bakin check bah, nak minta kebah kami ya ki imlang salang berapa. Salat napang, salat napang, salat napang. Boleh Syah Bender, boleh Syah Bender, boleh Syah Bender. Salat napang, Islam, SNM.